Татар Информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Selamlarımızı, salavat şeriflerimizni Allah Rabbimiz kabul etib. Ushbu alamga rahmat uchun jibarilgan, barchalarımızga da ko'rkam o'rnak ko'rsatuvchi bo'lgan Rabbimizning haq rasuli, habibi, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam hazratlarına, onun ahl baytine, sahabalarına, yana tabi'inlarga Allah Rabbimiz o'zi erishtirsa edi. Muhterem din kardeşlerimiz, kadirli konaklarımız, şu mübarek günlerde ruhsat etiniz sizni dinimizin kurkem selamı bilen selamlarga. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Rabbimiz o'zining rahmetin, selamın her barchalarımızga da ushbu mübarek mezgillarda erishtirsa edi. Allah'ın birganına şükür. Yana ushbu yıllarda da Rabbimizning rahmetin ümit etib, urazada buluşu din kardeşlerimizni suyundiruv niyeti bilen şu 7. Respublika ko'lam iftarları uza. Allah Rabbimiz razı olsun. Ey kardeşlerim, muhterem konaklarımız, şu izgi şaralarımızla Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyup Allah Rabbimizga yalvarıp ona tevekkeller biz. Hazır şu kurkem şaralarını başı civarı için Kur'an-ı Kerim ayetleri bilen Allah Rabbimizga yalvarıp için şu sahnege Yaşın Güzel rayonunun imam muhtesibi Abdülhamid Hazretini şakırabız. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hicretten son bir yıl yarımızbaş Şaban ayının 10. gününde Allah subhanahu wa ta'ala bir ayet jiberer. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ضربت لندا يا حرف النداء. شاكروا بشكل الله واترغان حرف يا يعني دوستنا مراجعة إدوى رب بس أيتا أي دوستلارم أيها حرف التنبيه ويدو حرف اختبار لبلغز دوستلارم الذين آمنوا إيمان كتارين دوستلارم. Yani Rabbimiz bize de imanlarımızda şahitlik eder. Ey iman getirilen dostlarım! İmam Hasan radıyallahu anh böyle beyler. Hoşan da Rabbimiz ya eyyühellezine amenu deyip eytse bu sözden sonra ya bir emir ya bir iyilik gider. Ya bir farz ya ise bir haram giderge diyor. Nerse bu Rabbimiz kutiba aleykumus-siyam uraza sizge farz kılındı. Kama kutiba alellezine min qablikum evvelge halklarga, evvelge ümmetlerge farz bulğanı kılıp sizde de şulay farz kılındı. Leallekum tettakun, şayet belki siz takva bulursunuz. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem as-savmu li ve ana eczi bihi. Çünkü uraza o minem işin hem urazaga min mahsus savab veririm dibeyten. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dehale Ramazan ayı kirgende futihat ebvâbul cennet, cennet
ишекләре ачыла, وغلقت أبواب النيران جهنم ишекләре ябыла, وسلسلة الشياطين һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман сама Рамадан", кем Рамазан ayında ураза тотса. İkinci rivayette "Men qama Рамадан", кем Рамазан ayında Ramazanны кыямда үткәрсә, таравихларга йөрсә, иманан ва хисабан, иман белән бергә, Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителә. İnşallah Allah Subhanahu wa Ta'ala kılgan namazlarımızla, tutkан urazlarımızla, bilgen sadakalarımızla hem birleşik fikir sadakalarımızla kabul etsen, birek de Akayım Rıfka rahmet eylesin ki hem bizden volontörlarımızda da. Onlar bulmasa biz kundura olmaz idi. İnşallah Gayet gününde 4. ilinde Şipşis'te yalan tuğanday bağlar zaman barımızda da aşağı nasip eylesin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Muhterem Müftü Hazretimizge Allah'ın rahmeti olsun. Muhterem din kardeşlerimiz şu Ramazan şerif aylarında şulay yok. Bizning ruhiy yetakchimizga Kamil Hazretga da hayır duada, izgi tilakda javobli ishlarinda bilsak edi. Allah'ın berganina shukr, Kamil Hazretimiz o'zimizning unutilib bora turgan mirosimizni geri qaytara boshladi. Buyuk g'olimlarimizni, din g'olimlarimizning tarixlarini, onlarning asarlarini, kitoblarini chiqarib shusha bizning millatimizning yuzib qarshi bo'lgan imomlarimizning, din g'olimlarimizning so'zlarini ham asarlarini tirildi. Allah Rabbimiz Müftü Hazretimizga da ham onun qo'l ostida xizmat etuvchilarga ham barcha din qardoshalarimizga da kuch, middat, quvvat, o'rgam sabrlik nasib etsa edi. Hozir ushbu sahnaga yiroq oralarini yaqin etib kelgan Dağistan Respublikasidan qo'noqlarimiz var, ularni chaqiramiz. Nashidul Islom degan gruppa ma'mur etib turgan tavushlari bilan Allah Rabbimizga, Peygamberimizga ham dinimizga bag'ishlangan qag'ilishli bo'lgan munojatlarini sizga yetkazinglar. Allah'ın berganina shukr, shunday ko'rkam shoralar musulmonlarning yuraklarini birga qilar, birlashtira. Allah Rabbimiz barchalarimizga da salomat bo'lgan bir ummat bo'lib yashashga nasib etsa edi. Rahim etdi sahnaga. ونمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء وأنا لمدح محمد عمر ابن الخطاب وأنا لمدح محمد عمر ابن الخطاب نظره نظره يا سيدي يا ملهم للصواب إلا نظره يا سيدي يا ملهم للصواب وأنا داخل على عتابي على القبة الخضراء وأنا داخل على عتابي على القبة
يا جامع القرآن إلا نظره يا سيدي يا جامع القرآن ونداخل على عتابي على القبات الخضراء ونداخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء ونلمدح محمد علي القرة العين ونلمدح محمد علي القرة العين نظره نظره يا سيدي يا ولي الصبغات إلا نظره يا سيدي يا ولي الصبغات ونداخل على عتابي على القبات الخضراء ونداخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء ونداخل على عتابي على القبات الخضراء ونداخل على عتابي على القبات الخضراء نظره نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء إلا نظره يا سيدي كرم العالي والزهراء رجائي أكرمني بالعفو وحقق أماني جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى يا رب جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة يا الله جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى جنة جنة هذا ما تمنى يا رب فارزقنا رؤياك في الجنة يا الله Можно просто вот этого белого футболка в сторону метров 2-3 вот сюда вот сместиться. У нас... Спасибо. Allah'ın rahmetinde bulsunlar. Allah-u Teala ecirlerin bir Allah Rabbimizin büyük rahmetine, rizalığına, mağfiretine erişir Rabbimiz Allah nasip etseydi. Yana anladık gidesin ile anlamamışı kadınlarımız da var iken, ak sızımları kılıp bizlerin işin ihtibar bilen tınlağız. Şuşu meydanda olgan ak sızımlar namaz olganda bizlerin işin o, bizlerge ayak kiyimleri bilen basarga yaramayın. O bizlerin işin. Белые линии на поле, и это для колен. Нельзя вставать на белые линии в обуви. İhtibарlı kılsağız idi. Mankayını koya tabası şundan koyasız Allah bilsin. Secdeleriniz kılsın inşallah. Yani tağın bir mertebe kardeşlerim kavaklap giden. Bilitlarınızda karağız. Şu bilitlarınızda bulunan numarlarına karağız. İlk kişiler kızıl. Kızıl da ak bilen yazılan numer. Birinci numarlarına karağız. Şu aslı kişiler yapıyorsunuz. Şu taraftan da, arka taraftan da. İkinci numarlı biletler, yani karağız benim koluma, benim yaktan son tarafta ikinci katta minesiz, iftar 2 bit belgilengen. Şundaki kişilerden kiresiz. Üçüncü numarlı biletler, minler solda,
ihtibarlı bulunuz. İkinci katta münessiz. Biletlerimizga paramız ihtibarlı bulunuz. Nomerlarla yine kirdeşekler. Hatun kızlarımızga nomerları yok. Hatun kızlarımızga kırı işidi bir. Hem hürmetli kadınlarımız paramız ardımızga yana da aslan iftar deyip yazılgan akka yaşlı bilen hem kadın kızın sureti şul işinden ekranına kiresiyeksiz. Обратите внимание, дорогие наши гости, на ваши билеты. На ваших билетах у мужчин 3 номера. Билеты с номером 1 проходят снизу сразу же вот двери, выход, написано красным ифтар номер 1. То есть позади вас и впереди вас. Мужчины, у которых на билетах номер 2 проходят, посмотрите, пожалуйста, от меня справа на 2-й этаж. Заходите для разговения и проходите к столам. И у нас мужчин, у которых на билетах номер 3, слева от меня, после намаза проходите на 2-й этаж. И с билетами проходите для разговения. Для наших сестер-мусульманок только одна дверь, один выход. После совершения магриб намаза вы проходите двери, вот как раз позади вас написано зеленым на белом фоне ифтар. Anlaşılan mı bardınızlar? Всем понятно? İnşallah. Bu dalanı girmenizin cenabı. İhtibarlı bulunuz. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem din kardeşlerimiz, Allah Rabbimiz Ramazan şerif aylarının barşalarımızga da mübarek olsa iyidir. Ramazan şerif aylarının sanavlı günleri kaldı. Ramazan ayı ahırına yakınlaşa ey kardeşlerim. Nersege girişe aldık. Urazalarımızın şiirine şıkkırıp da aldık mı? Taravih namazlarını okuy aldık mı? Miskinlerge, yetimlerge, muhtaçlarga yardım ko'rsatdik mi? Aziz kardeşlerim, Aişa radıyallahu anha hazretleri aytgan, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Ramazan şerif ayı çıkış, Ramazan şerif ayın zorla Rabbisinin rahmetin, mağfiretin ümit edip başka aylarga karaganda tırışlığın kubrak ko'rsata turgan bo'lgan. Nindi tirishlik? G'iybatda tirishlik ey kardeşlerim. Yuqlab da yatmagan, ammo g'iybatni qilgan. Yana Aisha radıyallahu anha hazretleri devam edip aytgan, hem indi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan şerif ayının kalgan ahırığı 10 gününde Ramazan'ın birinci günlerine karaganda duruşlukni daha da kubrak ko'rsata turgan bo'lgan, g'iybatni qila turgan bo'lgan. Ramazan şerif ayının sanavlı günleri kalavira ey kardeşlerim. Mana şu Ramazan şerif ayının kalgan günlerinde de Ramazan ayının günlerine hem günlerine ihtibarlı bulsak idi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan şerif ayının ahırı 10 gününde o'zining g'aylasin yo'qidan uyatıp g'iybatga chaqirtirgan bo'lgan günlerin g'iybat qilib günlerin yaltırgan ey kardeşlerim, Allah Rabbimizga yalvargan, mana bizga ibret, ayyi, işleymiz, ayyi, o'qiymiz, ammo shunga qaramasdan, kelasi yilning izgi Ramazan sharif ayın kunlariga Allah Rabbimiz nasib etami, yo'qmi? Bizga ma'lum değil. Biz birimizni qo'limizda kelasi yilning Ramazonina erishashaksin degan qog'oz berilmagan yo'q. Şulay bulgaç ey kardeşlerim, fırsattan faydalanıp şu Ramazan'ın günlerine kalınan günlerine de ihtibarlı bulsak idi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etken Teharrav leyletel kadri fil aşr evâhir min Ramazan.
Ramazan Şerif ayının ahırlı 10 gününde Kadir gişesini izlediz nasihat kılgan. Lakin ey Müslümanlar, Allah Rabbul İzze Kur'an ine başlayan kişini min ayına karaganda da hayırlara, şereflere bulgan kişini bizden, Müslümanlardan yaşırdı. Niçin? Biz Müslümanlar Ramazan'ın her günün Kadir gişesinde ibadet kılgan zaman şu gişelerimizde de Ramazan'ın her gününde de Kadir gişesini kadirlegen zaman kadirlep ibadet kıllarımız için. Ey kardeşlerim, Ayşe anamız Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem eğer demin Ramazan Şerif ayına inşa alsam anı bulsam bina andan işlerge kire Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuli ey Ayşe ey Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Ey Allah'ım sen gına gafu etmişsin. Ey Allah'ım sen gına gafu ederge yaratasın. Ey Allah'ım meni gafu et. Menim yaşayışımni, menim yazmışımni patlavlandırtırgan, hasretke alıp baratırgan günahlarımdan, yanlışlıklarımdan, hatalarımdan arındır ya Rabbana. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizge Ayşe anamız aşağı dua kılığa emel etken. Ey kardeşlerim, şu Ramazan Şerif ayının kişilerinde de Allah Rabbimiz'e yalvarsağıydı. İnna lillahi inde kulli fitrin utaka ve zâlike fi kulli leyle. Cehennem yalayıklılıktan kişi bulsa da aramızda ey Müslümanlar Allah'ın pazarına düşer buluşlar bulsa da şu iftar mizgilleri hürmetine, ağıza şu mizgilleri hakkına Allah Rabbul İzze cehennem gazabından, üzerinin aşığından şu bendeni de gafurde tutkara yanlıydı. Hem şu Rabbimizin rahmeti Ramazan Şerif ayının her kişisinde devamlıdır ey kardeşlerim. Şulay bulgaş, şu iftar mizgillerinde de, günlerimizde de, ibadetlerimizi kula kılsağıydı. Ramazan'ın ortasında arman kalman bulsak da, ay vakitte şu taravih namazlarına varmışa kalsak da, Ramazan'ın ahırı 10 gününde meclislerimizde varıp, cemaat bilen, taravih namazları kılsağıydı. Taravih namazların cemaat bilen tutuk almasa, en yakın meşrikimiz var ey kardeşlerim. Burada bulsa bizim yaşayan yurtlarımız, fakirlarımız, yigizlerimiz, şulay bulgaş yurtlarımızda da Allah Rabbimizin hak ismini zikir edip, onun birgen sonsuz nimetlerine şiksiz şükrana kulumun bilmegin Allah Rabbimiz nasip ve müyesser eyleseydi. Ey kardeşlerim, Ramazan ayı izgilik ayı, münakkarımıza şu ikramlarına sadaka dip yazılgan, iş narası sahibi var. Türlü avrular bilen sırhavlanmışı, iş bala var ey kardeşlerim. Münakazirsiz, iftar mizgillerinde Allah Rabbimizin rahmetini ümit edip, dualar kabul kılmadırgan, izgiliklerimizni Allah kabul ededirgan mizgillerde telefonlarımızını çıkarıp, sadaka, jiktir şidip 15 numarına yana SMS jibersek, Allah Rabbimizin rahmeti ile şu kichkinagina yordamimiz ey kardeşlerim, şu bizim yordamimizga muhtaç bo'lgan, sirxov bo'lgan balalarımızga, ish balaga yordam etishini, davolanish uchun ketashi. Kardeşlerim, fikrlik, o'ylik, izgi ameller, amel ibadetler bilen Allah Rabbimizin rahmetine erişe alamiz. Ağuza şu mizgilleri ciddi ey kardeşlerim, yana da şu mizgillerde sadaka 77-15 numarına esime jibersek, nur üstüne nur bula, Allah'ın rahmetine erişiriz. Kılgan izgiliklerimizni, iyilikli amellerimizni, şu iftar meclisleri oturuşlarını Allah Rabbimiz o'zi rahmetine eriştirip şadlandırsa idi. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله إلهي اللهم لك صرنا وبك أمنا وعليك توكلنا وعلى رزقك أفطرنا فاغفر لما قدمنا وما أخرنا وإلى صوم غاد نوينا آمين الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Estağfurullah, saflarımız berkigaz olsun, aramızda boşanın kalmasın. Allah
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
الإله اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا ولا تجاوز عنا واشف أمراضنا يا الله يا شافي. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه ومشايخنا الفاتحة. Татар информ 1990 yıldan beri татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.